Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Kongo Kinshasa yatangaje ko ari umutwe w'inyeshyamba avuga ko bakora inyungu z'abashotoye Kongo batazigera binjizwa muri leta cyangwa se mu ngabo. Arahira ati Kereka Banyishe. Tshisekedi yavuze mu gihe mu mpera z'ukwezi gushize umudepite wo mu ishyaka ryahaye inteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko ryo kubuza abantu bose umutwe w'inyeshyamba gushirwa mu nzego za leta cyangwa se igisirikare batabanje gukurikiranwa. Agerageza gusobanurira abaturage ba Kongo mu Bubiligi ibyo yavuze mu ijambo yavugiye mu nama ya Global Gateway Forum yabaye i Buruseli kwa kane ushize. Tshisekedi yababwiye ko ari ubutumwa yashakaga guha isi. Ati ntahaye ikiganza uhagarariye ingabo zitera Kongo kugira ngo mpamirize isi yose ko dushaka amahoro kuko kenshi ni umenye intambara za diplomasi ziba zibera inyuma. Tshisekedi ashinja mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame n'ingabo z'u Rwanda ko ari wari inyuma y'umutwe M23, umutwe uri mu biganiro leta ya Kinshasa Doha muri Katari. U Rwanda ruhakana ibirego bya Kinshasa ruvuga ko rwafashe ingamba zo kurinda kandi rugashinja Kinshasa gufasha FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Niyo yemeza ko izi impande zombi zishinjanya zibikora. Mu ijambo rye ari kumwe n'amushyigikiye kuwa gatandatu i Buruseli mu Bubiligi, Tshisekedi yavuze ko hashize igihe batugaragaza nk'aho ari twe bagashuza ntambara kandi ari twe twatewe tukaba dufite uburenganzira bwo kwirengera. Yongeraho atabarero batangiye kutugaragaza nk'abadashaka amahoro kandi nyamara twe ba mbere bifuza amahoro kandi uko dushaka amahoro namuhaye ikiganza kugira ngo ansubize kandi igisubizo mwarakibonye. Mu gusubiza biciye mu butumwa Olivier Nduhungire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yashyize ku rubuga rwa X yavuze ko Perezida Tshisekedi we wenyine ari ushobora guhagarika intambara bicishije mu nzira nyinshi zirimo guhagarika gushyigikira FDLR ndetse no gusenya uyu mutwe. Leta y'u Rwanda n'iya Kongo muri Kamena umwaka basinye amasezerano y'amahoro i Washington muri Amerika ndetse nyuma bagenda bumvikana ku ntambwe zo kuyashyira mu bikorwa zirimo gusenya umutwe wa FDLR n'u Rwanda rugakora ingamba zarwo zo kwirinda. Ibyo Kinshasa ivuga ko rukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa kandi intumwa zazo mu biganiro bigira gatandatu n'iza M23 Doha muri Katari mu gushaka ko bagera ku masezerano y'amahoro. Tshisekedi yabwiye bari kumwe no mu Bubiligi ko ibiganiro bashaka ari ibiganiro hagati y'abanyekongo bose badashaka ubwo bushotoranyi. Ikintu cyonyine nsaba abashaka ibyo biganiro cya mbere ni ukwamagana no kuvuga mu mazina waduteye. Yongeraho ati ntabwo wavuga ibiganiro n'intumwa z'abashotoranyi ndetse bagera ku meza y'ibiganiro bazanye inyungu z'uwashotoye. Ibyo rero ndavuga ko igihe cyose nzaba nkiriho ntabwo bizabaho. Kereka Banyishe ntibizabaho kuko niyo mpamvu duhora muri ibi bibazo. Ibyo binyoma byose bise ibiganiro byarangiye habaye kuvanga ingabo, ubumwe bw'igihugu n'ibindi niwe byazanye ibibazo dufite. Jye ndavuga nti ntibizongera, nshaka ko tuganira ibibazo by'igihugu ariko nibuze ko bigomba kurangira habayeho za burasage na mixage tukinjiza mu nzego za leta abantu bagumutse, abantu b'ubwenegihugu bushidikanywaho kuva ku masezerano ya Science muri Afurika y'Epfo 2002 hagati ya leta ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro yari MRCD na MRC ya Jean Pierre Bemba. Kwinjiza bamwe bagize imitwe y'inyeshyamba mu ngabo muri leta bizwi nka mixage burasage ni kimwe mu bisubizo byagiye byifashishwa mu guhagarika intambara zagize hagati leta n'imitwe y'inyeshyamba kenshi muri burasirazuba bwa Kongo. Hagati mu ntara za Kivu y'Epfo na Ruguru mu ntara z'icyumweru gishize hakomeje kubwirwa mu bice bitandukanye hagati y'umutwe wa n'urwanyi wa Zarendo bashyigikiwe n'ingabo za leta. Perezida Tshisekedi yabwiye abari mu Bubiligi ko leta yishaka amahoro kuko intambara iduhenda bikomeye. Ati tuma twima abaturage bacu ibintu byinshi uko tugomba gukomeza igisirikare n'ubwirinzi bwacu. Gusa yongeraho ko nubwo ashaka amahoro ariko si amahoro ikiguzi cyose. Abasesenguzi bavuga ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo zifite inkomoko kandi zikomeza kuba kubera amahitamo n'ibyemezo by'abategetsi b'iki gihugu n'ibihugu byo mu karere. Ijambo rya Perezida Tshisekedi ari imbere y'amushyigikiye mu Bubiligi ryagaragaje ko urwikekwe rukiri hagati ye n'u Rwanda nubwo ari ibyo bumvikanye Washington ndetse ko bishoboka ko hakiri inzira ndende kugira ngo Kinshasa n'Ventura bagire icyo bagiraho ido. Hagati nyuma y'iminsi ibiri inyeshyamba za Zarendo zigarura ibirindiro by'inyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba zishyigikiwe na leta ivuga ko zaje kwivana mu mujyi wa Kibati muri grupu ya Ruberike muri teritwari ya Kare Kivu y'Amajyaruguru wongeye kugenzura rwose na M23 nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze n'umutekano agera kuri Autorités bitangaza ngo impamvu yo kuva aho ngaho ntiramenyekana. Isoko kumwe wongeraho ko Zarendo yerekeje imiba mu burengerazuba bwa Kibati. Uku kuva kwa Zarendo ngo byahaye inyeshyamba za M23 amahirwe yo kongera kwigura ibirindiro byabo byose Kibati. Umujyi wa Kibati ukaba wongeye kujya mu maboko y'inyeshyamba za M23. Naranganije amaso mu makuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe rwanya ubutegetsi muri Kenya batanze impuruza ko ari umugambi wo kwiba amajwi ya perezida muri 2027 uri gutegurwa na leta kandi zifashije abanyamahanga muri iki gikorwa. Itangazamakuru rya Kenya ryavuze ko batavuga n'ubutegetsi bwa perezida William Ruto nta gihamya batanga. Bavuze ko ari umugambi wo gukoresha impunzi zo muri Uganda, Ethiopia, Somalia n'ahandi bakazaza mu matora bashyigikiye William Ruto uzaba ushaka manda ya kabiri. Rigati Gachagua ufatwa ugashoza ntambara muri urugamba rwo kwima manda ya kabiri Ruto waza ari shebuja. Ivuze ko kugerageza kose kwiba amajwi cyangwa se kubona uburyo butari bwo ngo bazabirwanya. Kalonzo Musyoka nawe wigeze kuba vice president wa Kenya uyoboye ishyaka Wiper ivuze ko ari umuntu muri urwara ko impunzi zatangiye kujya ku bashinzwe amatora kwiyandikisha bakazifashishwa mu gutora. Avuga ko batazabyemera ko impunzi igomba kuguma ari impunzi nta mpamvu yo kwijanika muri politiki. Nawe yavuze ko batazabyemera ko abanyamahanga babapfubiriza umugambi. Bwana Kalonzo yavuze ko basaba abanyamadini kubasengera umugambi ugapfuba ariko bafite ibyiringiro ko William Ruto anakoresha impunzi mu kwitoresha atazabatsinda. Abanyapolitiki baravuga ko guverinoma ya Kenya kwanze yowe na William Ruto yacanganyukiwe iri gukora byose ngo gumana ubutegetsi ariko ko byagenda ko uzategeka manda imwe rukumbi. Hari amakuru ava ko mu ntara zo mu majyaruguru ya Kenya
nka Mandela abanya-Ethiopia bari guhabwa indangamuntu ngo bazagira uruhare mu matora kandi bazatore buriya mu ruto n'uwo bazafatanya kwiyamamaza. Marita Karua nawe utavuga n'ubutegetsi yavuze ko yiboneye abanya-Ethiopia n'abanyasomali bahabwa indangamuntu za Kenya, ndetse yibaza ibintu perezida utari gufindafinda abanya-Kenya, ariko ngo nubwo afata umugore n'abana bose akabagira abakomiseri muri komisiyo y'amatora ngo ni hahandi azategeka manda imwe gusa. Aba banyapolitiki batavuga ngo na Ruto baravuga ko leta iri gutegura imitwe yitwara gisirikare igomba guhungeta abantu bose banenga ubutegetsi. Marita Karua yavuze ko ashaka kumenya niba leta iri gutegura amabandi yo kugena n'abarwanya ubutegetsi, ariko ngo ni hahandi bazaburwanya kuko bishyize hamwe kugeza amatora arangiye ya 2027. Ninyebeje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe umukandida w'ishyaka Chama cha Mapinduzi mu matora ya perezida Madame Samia Suluhu Hassan yasabye abanyatanzania kudatera ubwoba n'ababashuka, agaragaza ko yiteguye guhangana n'ababuza gutora. Samia yavuze ko nta kizabuza abaturage uburenganzira bwabo mu matora ateganyijwe ku itariki 29 ukwezi kwa 10 kuko inzego z'umutekano ziri maso. Mu ijwi rye Madame Samia ati nashaka kubahumuriza ko abantu bari gukwirakwiza ibihuha bugamije kubatera ubwoba kugira ngo mutazatora. Ndavuga nk'umukandida wa CCM ariko nanone nk'umugabo w'ikirenga w'ingabo, abagerageza ibyo bikuru n'ubwira kutabitinyuka kuko nihagira ikiba turiteguye tuzaba turi kumwe namwe. Uyu mutegetsi yongeye kubutsa uburyo CCM Hagari yagize uruhare mu iterambere ry'igihugu, yavuze ko niba mugirira icyizere azakomereza mu guteza imbere Tanzania. Ati CCM yiteguye gukorera abaturage, twageze kuri byinshi kandi bigaragara, twizeye ko dushobora kubakira ku byo twagezeho. Mbasabye nciye bugufi gutora CCM kugira ngo dukomerezeho. Perezida Samia yavuze ko bazakomeza guteza imbere imishinga ihambaye kumuza kwa gari ya moshi uri gukwirakwizwa mu bice bitandukanye. Yavuze ko umushinga uri kwagurirwa i Mwanza yereka abisimiye yuko uzanyuzwa iwabo, ibizafasha urubyiruko n'abacuruzi bato kubona amahirwe y'akazi. Umukandida wa CCM ushaka kujya mu nteko ishinga amategeko ya Tanzania ahagarariye Nzega Urban Hussein Bashe yavuze ko abahinzi bungukiye cyane muri gahunda za Perezida Samia, aho ipamba ryavuye ku mashiringi ya Tanzania 500 mu myaka ine ishize rikagera ku 200 ku kilo muri iki gihe. Abaturage muri Simiyu bashimye ibikorwa bya Perezida Samia bagaragaza imbamutima z'uko bashaka ko byagizweho bikomeza. Maria Ruwo guhinga ipamba ati mbere twahunjwaga n'ibiciro biri hasi, ariko leta yashyizeho ibiciro binyuze mu mucyo, bityo natwe twifuza gukomereza muri uwo mujyo. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania ateganyijwe tariki 29 ukwezi kwa 10. Perezida Samia Suluhu Hassan azabahanganye n'abandi 16 niwe uhabwa amahirwe yo kwegukana uyu mwanya ujya kubura manda ya kabiri nyuma yo gusoza John Paul Magufuli witabye Imana 2021. Biteganyijwe ko abanyatanzania barenga 37 aribo bazitabira amatora. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikiye muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe bagara idini ya Islam mu karere ka Nungo muri Uganda batanye mu mitwe n'abategetsi b'akarere bapfutaka. Abayisilamu bavuze ko akarere gashaka kubambura ubutaka bwabo bumara imyaka n'imyaniko rero bene bwo, ndetse ko banze kuba ibyangombwa byabwo, ahubwo leta igashaka kubugurisha abandi banyamafaranga. Umukuru wa Islam muri Ntungamo yavuze ko ubutaka ari ubw'idini kuva mu 1970, ndetse ko hashize imyaka 15 baka ibyangombwa leta bakaba barabyimwe mu buryo bwo gushaka kubuha abandi bantu. Ikinyamakuru Daily Monitor ko abayisilamu bavuze ko gerageje kubaza ubu butaka atabwo muri yombi yagamije gutera ubwoba n'undi wese wayahera kububaza. Abayisilamu bavuze ko batuma impamvu leta ishaka kubambura ubutaka kuko ikigo gishinzwe amashyamba gikunze kuva ku butaka ari ubwa leta nyamara umusigiti waho uwari kuva 1920. Minisiteri y'umutekano muri Uganda yasabye abayisilamu muri Uganda kurwana ku burenganzira bwabo, ariko ntibabuze n'idini ngo bavuge ko wenda bashaka kubambura ubutaka kubera ko ari abayisilamu. Umwe mu bayobozi w'idini yavuze ko bake bakunze kubana nabi na leta kubera ko inzego zakunze kubonamo abaterabwoba kurusha kubonamo abantu barajwe ishinga no kubaka igihugu, kugeza ubwo umutwe wari gukekwa mabi bawutunije Jean Kayendo Tafire ubu ni minisitiri w'umutekano mu gihugu. Iyi minisiteri yasabye abayisilamu muri Ntungamo kudabuza imyemerere no kwamburwa ubutaka kuko ibisambo biba ahantu hose no mu yandi madini. Abategetsi muri Ntungamo babwiye ikinyamakuru ko iki kibazo hari ubwo babona kibarenze n'abakaba ari indorerezi nk'abandi baturage basanzwe. Muri Afrika nyuma y'amatora yabaye ku cyumweru muri Cameroon barimo kubara amajwi mu gihe byitezwe ko Perezida Paul Biya ukuze kurusha abandi baperezida ku isi ashobora gutsindira manda ya 8 yamugeza ku guteka igihugu imyaka 50. Uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kuri iyi nshuro kurusha ikindi gihe cyose mbere rwaraniye cyane ko habaho impinduka. Muri bo harimo Isachirimo y'imyaka 26 waza umuvugizi wa leta waje kwigarura abantu benshi mu kwiyamamaza ko avuga ko Biya akwiye guhigama. Ibiro n'amakuru Reuters byavuze ko basenguzi bavuze ko Paul Biya uri ku butegetsi ku 42 ashobora kongera gutorwa muri aya matora arimo abakandida 9 aho abaturage bagera kuri miliyoni 8 bari banikije ngo bazatore. Ibyavuye muri aya matora bigomba gutangazwa mu itarenze 15 nyuma yayo amaze gutera hafi y'ingoro ye i Yaounde. Paul Biya yabwiye abanyamakuru ati reka dutegereze turebe, reka dutegereze izina ry'uwatsinze. Abamunenga bavuga ko bizeye ko kuri inshuro azava ku butegetsi bw'igihugu cy'abaturage 30 gikungaye ku mutungo kamere, ariko ubukungu bwacyo bwakomeje kudindira mu myaka za 40 ishize amaze guterwa iwabo igaruwa mu majyaruguru y'igihugu. Shirimo aravuze ati aya matora abaye mu gihe igihugu cyose kifuza impinduka. Uyu yasabye batoye kuba maso no guharanira ko ibyavuye mu matora bizatangazwa
bizaba bitangishije nyawe ibyari mu dusanduku tw'amajwi. Abashyigikiye Ciroma batuye imyuka iryana mu maso n'abapolisi bagerageje kubatatanya ubwo bari bakoraniye hafi y'urugo rwa Ciroma mu mujyi wa Garua. Muri 2008 Paul Biya yakuyeho manda ntengwa z'umukuru w'igihugu ategeka igihugu kizonzwe n'amacakubiri ashingiye ku moko n'amakimbirane ashingiye ku kuvuga igifaransa n'igice gito igihugu kivuga icyongereza. Abasesenguzi bavuga ko amacakubiri mu batavuga n'ubutegetsi bwe yatumye batatanya imbaraga zo gushyira hamwe ngo bibe byaborohera kumutsinda mu matora, mu gihe Paul Biya yugarijwe n'intege nke z'ubusaza ndetse bikavuga ko kenshi atari gufata ibyemezo by'umukuru w'igihugu kubera ubusaza. Abamuri hafi bavuga ko bafata ibyemezo byose by'ubutegetsi. Biya yabonetse mu gikorwa cye kimwe gusa cyo kwiyamamaza muri aya matora mu mujyi wa Marua mu majyaruguru y'igihugu. Itsinda rye rikaba ryizeza abaturage iterambere ry'ubukungu rirushijeho. Naho muri Afurika y'Epfo yibuza abantu 42 na bisi yaguye mu ntara Limpopo mu majyaruguru ya Afurika y'Epfo nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru byawo kuwa mbere. Iyi mpanuka yapfiriyemo abagore 18, abagabo 17 n'abana 7 nk'uko byatangajwe na televiziyo CBS yo muri Afurika y'Epfo itangaza imibare yahawe na Minisiteri y'Ubwikorezi. Ku cyumweru nibwo abagenzi barenga 30 bagera mu bitaro nyuma y'uko bisi yari itwaye abenegihugu ba Malawi na Zimbabwe yatakazaga uburinganire ikarenga umuhanda ikibirandura ikagwa mpina ari hejuru igisenge kiri hasi. Ibikorwa byo gutabara byari bikomeje mu gitondo cyo kuwa mbere kubera ko abagenzi byakekwaga ko barahezemo imbere mu gihe umuhanda wabereye impanuka ukomeje gufungwa. Mu mahanga Perezida wa Amerika Donald Trump arimo gutekereza gukoreza Ukraine ibisasu bya misile biswe mu ntera ndende byitwa Tomahawk, avuga ko byatanga intambwe cyo gucutura intambara Ukraine rwana mu Rusiya. Ubwo yarabajijwe ari mu ndege ya Perezida wa Amerika yitwa Air Force One niba azoreza Ukraine misile za Tomahawk, Trump yashubije ati tuzareba nshobora kuzohereza. Ibikuye mu kiganiro cya kabiri cyo kuri telefone cyo mpera z'icyumweru gishize, Trump yageneye Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky wasabye ko Ukraine ihabwa ubushobozi bukomeye cyane bwa gisirikare bw'ubwo bitero byo kwigaranzura Urusiya. Mbere Urusiya bwaburiye Amerika ngo yirinde guha Ukraine ibisasu bya misile biswe mu ntera ndende, buvuga ko byatuma intambara ifatira intera ikomeye ndetse bikazahaza umubano wa Amerika n'Urusiya. Misile zo mu bwoko bwa Tomahawk zifite ubushobozi bwo kurasa mu ntera kilometero 2500. Ibyo bikaba bituma zagera mu murwa mukuru Moscow w'Urusiya. Trump yavuganye n'abanyamakuru bwari mu ndege muri Israel yavuze ko bishobora ko azavugana n'Urusiya kubijyanye n'izi misile za Tomahawk. Ati nshobora kubwira Urusiya ko niba intambara itarangiye ko dushobora cyane rwose ko tudashobora ariko ko dushobora kubikora. Perezida Trump yavuze ati Urusiya barashaka ko za Tomahawk ziberekeza hose siko mbitekereza. Ukraine yasabye misile ziraswa mu ntera ndende mu gihe isuzuma niba yarasa mu mijyi y'Urusiya iri kure cyane y'imirongo y'imbere yo ku rugamba muri iyi ntambara ikomeje. Muri ibyo biganiro byabo byo kuri telefone, Trump na Zelensky baganiriye ku busabe bwa Ukraine bwo kongerera imbaraga ubushobozi bwabo bwa gisirikare, harimo no kongera ubwirinzi bwabo bwo mu kirere n'intwaro zirasa mu ntera ndende. Imijyi ya Ukraine iri muri urwo mukuru Kiev yagiye ikomeza kumishwa ibisasu n'indege nto z'intambara zitajya mu pilote cyangwa se drones z'Urusiya hamwe n'ibisasu bya misile. By'umwihariko Urusiya bwibasiye ibikorwa remezo by'ingufu z'amashanyarazi bya Ukraine bituma hagenda ibura ry'umuriro. Mu kwezi gushize Kate Kellogg, intumwa ya Trump kuri Ukraine, yumvikanije ko Perezida Trump yatanze uruhushya rwo kurasa imbere kure ku butaka bw'Urusiya. Kellogg yabwiye televiziyo Fox News yo muri Amerika ko ibyo bwihisho nta birimo ku bitero byo mu ntambara y'Urusiya na Ukraine. Urusiya bwagabye igitero kisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare muri 2022 bwapfubeje by'uko misile za Tomahawk zishobora guhindura umujyo w'iyi ntambara. Mu kwezi gushize Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Urusiya, yaravuze ati yaba za Tomahawk cyangwa izindi misile ntizashobora guhindura uko ibintu bimeze. Naho abanyayisiraheli bagihumeka bari barashimutswe n'amazi mu myaka 2 ishize, uyu mutwe wabarekuye uyu munsi bashyikiriza kuri Croix Rouge. Mbere yo gutaba akagera iwabo muri Israel, igisirikare cyawe niko kibitangaza. Imibiri y'abapfuye nayo iraza gutangwa nyuma nk'uko Hamas bivuga. Abazima barirwa muri 20 mu gihe imirambo y'abapfuye Hamas yari igifite ari 28. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko icyiciro cya kabiri cy'abantu 13 bari bafashwe bunyago na Hamas bahikirijwe kuri Croix Rouge bagakomeza berekeza ku bigo by'ingabo za Israel muri Gaza. Mbere yo gukomeza berekeza muri Israel, ni nyuma y'uko kare mu gitondo cyo kuwa mbere Hamas yabanje kurekura 7 muri aba yari yatwaye bunyago mu kwakira mu myaka 2 ishize. Ku rubuga rwa Hostages kuri Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel hateraniye abantu benshi barimo gukurikirana icyo gikorwa nyuma yo kubitero bya tariki 7 kwakira kwa 2023. Abafite abo bafashwe bugwate n'amazi bakomeza guterana kuri urubuga basaba ko babo barekurwa. Mu barekuwe harimo impanga Ziv na Gary Berman bafotoye bari kumwe byishimo muri Gaza nyuma yo gukirizwa kuri Croix Rouge. Ku rundi ruhande Israel nayo irekura imfungwa 500 z'abanyapalestine n'abandi bantu bari ifunze barenga 700 yafatiye muri Gaza mu mujyi wa Ramallah mu karere ka West Bank ya Palestine. Naho abantu benshi bakoranye bategereje ko Israel irekura abo bafunzwe. Israel yagaragaje ko idashaka ko abaturage berekana ibyishimo n'abendera menshi y'amasi bakunze kuba bitwaje nk'uko babikoze mu myaka yashize mu kurekura babo. Nk'uko umunyamakuru wa BBC Raki Williamson uriramara avuga ko byari ibyishimo by'abategereje babo byahindutse urujijo ubwo babuzwa kuza gutegereza aho mbere bakiraga babo bari kumwe na Israel. Raki yavuze ko bategeze kujya hamwe mu nzu mbera byombi riramara bakaba ariho bategereza aho Israel igiye kurekura. Benshi bavuze ko babwiye ko batagomba kuramutsa abo bafunguwe bafite amabendera n'impano. Imiryango kandi yavuze ko uburyo amasezerano hagati y'Israel n'Hamas yihuse byatumye abanyapalestine bagomba kurekura urugendo uhinduka buri joro. Hagati aho Perezida wa Amerika Donald Trump yagize muri Israel hagiye kuvugira mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu, arahava ajya mu Misiri mu nama ku mahoro n'abandi bategetsi bo ku isi. Kare Trump yatangaje ko intambara yarangiye muri Gaza, gusa umunyamakuru wa BBC Tom Bateman
yavuze ko yirindaga kubazwa ibibazo bikomeye ku byiciro bikurikiyeho by'umugambi w'amahoro hagati y'Hamas na Israel